Smo v lepo urejenem bosanskem mestecu Bileča. Danes je to del Republike Srpske. Mesteca ima zelo dolgo zgodovino, ki sega tja do ilirskih časov preko obdobja Otomanskega imperija, seveda do sodobne zgodovine. Tukaj so znani nagrobni spomeniki, veliki, težki, monolitni stečki. Sicer je pa iz sodobne zgodovine Bileča Slovencem znana po dveh zadevah. Ena je znana kasarna v Bileči, kjer je bila šola za rezervne oficirje, skozi katero je šlo nekaj tisoč slovenskih oficirjev ali častnikov, kot rečemo danes. Druga pa, ker je bila tukaj kaznilnica oziroma koncentracijsko taborišče v letu 1940 za komuniste in so bili zaprti tudi slovenski komunisti. Od takrat je znana pesem, znana je bila včasih po vsej Jugoslaviji, Milana Apiha Bilečanka. Starejše generacije se gotovo še spomnijo tistih znanih verzov: sredi pušk in bajonetov, sredi mrkih straž se pomika naša četa v hercegovski kras in tako naprej. No, mi smo danes v parku narodnih herojev, ki je ostal ohranjen. En del je namenjen 10. hercegovski diviziji, zelo znani diviziji, ki se je borila ne samo tukaj v bližini, ampak tudi na Sutjeski in na drugih krajih. O tej brigadi je med drugim knjigo napisal Vlado Šegart, eden njenih komandantov, Kri na kamnu. To je seveda spet za starejše generacije. Torej, park je posvečen lokalnim narodnim herojem iz tega kraja. Na drugi strani tega je pa še en park, na drugi strani ceste kralja Aleksandra je pa še en park, imenuje se Ravnogorski park, ki pa je posvečen četnikom in Draži Mihajloviću. Bomo pogledali tudi ta del zgodovine Bileče. No, sedaj smo pa v Ravnogorskem parku, ki je pravzaprav neke vrste antipod, bi lahko rekli, tistemu drugemu parku narodnih herojev, ki je posvečen partizanom. Ta tukaj je namenjen četnikom. Za mano seveda vidite spomenik Draže Mihajloviću, ki je bil v Srbiji tudi rehabilitiran. Potem so spomeniki nekaterim poveljnikom posameznih četniških brigad in tukaj so navedene tudi te brigade. Vse skupaj je, cel kompleks je nekakšna mešanica, bi lahko rekli, verskih simbolov, simbolov srbstva in ključni namen pravzaprav naj bi bil nekakšna pomiritev znotraj srbskega naroda. Zato tam na začetku, ko vidimo dve ženski figuri s puškami, iz pušk ne streljata ali kaj podobnega, ampak gredo iz pušk, nekako rastejo cvetovi. Koliko je srbska pomiritev uspela, seveda ne vemo, verjetno nekaj dosti več kot slovenska. Kakva situacija zbog ovih partizanskih spomenika, jer vidimo tamo preko puta da su Dražu Mihajlovića je postavljen spomenik. Kako vi to komentarišete? Bileća je bila podijeljena na dvije struje, četnike i partizane. I oni su 1944. godine 2. oktobra partizani su osvojili Bileć, inače tu su četnici stalno vladali i dobivali odlikovanje od Draže Mihajlovića. Najborbeniji dio je bio tu u Bileću. Kad su u Bileću osvojili partizani, onda je ubrzo došlo i oslobođenje i onda su napravili ovaj park, formirali i postavili bice narodnih heroja i spomenika. A poslije ovoga rata, kad su oživjeli ti srpski borci, koji su bili naklonjeni četnicima, jer u četnicima su samo bili Srbi. I oni su bili naklonjeni, a odavde su muslimani pobjegli, tako da su oni tada dogovorili i napravili spomenik Draže Mihajlovića
I više, komandanata bilećkih to su više spomenici brigada i pomirenja, bataljona. nije to baš neki Kakvi spomenici? pomirenja i ovamo i ovdje kao. Kad ste vi i mi smo i tako prebili jedno za drugo. Dokle nema tu nikakve sada razdora, došlo do jednog pomirenja naroda koji živi ovdje i zajednički živi, radi onako kako se može u ovoj situaciji. Mlade su generacije se upjele na scenu, stari su pomrli, više to niko i ne spominje. Sad se više spominje taj odnos, ne znam, federacije muslimana i Srba i Hrvata i šta ja znam, sad se više o tome priča. Ono što se dešava na nivou Republike, između Federacije i Republike Srpske. To je tema razgovora, a Drugi svjetski rat je prešao u zaborav. Ali sad nema pomirenja sa ovim narodima što sad žive u Bosni i Hercegovini. Rekli ste pomirenje između partizana i četnika, a šta između Srba, Hrvata i muslimana u Bosni? Pa nema pomirenja tu. To je veliko pitanje kako će se to izvesti, jer pale su žrtve. 21.000 srpske boraca poginulo. Vjerovatno i njih je toliko tamo. I sad nije tu lako pomirenja napraviti. Politika je čudna, tu se umiješao i svijet. Tako da je to jedan konglomerat za koji se ishod ne zna.